home every nipa mu all the time na mate me ho ti ye kwa America na me se me de mintimi nti me san machi na demons no ebe hange mo be so me mu ti ho no me ye te sa akla mo na ya wo no na ya baby wa pese obeka nsem kakra bi kire na isua de emfanse bonhia enua ba Ophelia yeboa na fa Mike ntem nsema enua ba na o me gira ha si na o me hye nkran na no pay wa man tamo obeba na asem no ti na wo so ba asem ntam yeah mama ikenema no na abekan sama kire anodin oban ma odin di say bacho me de Ophelia yeboa Ophelia yeboa nyame befa woko baby a wote na ehuyi ene ye ma wokwan kakra points uwi ambaze uwi bacho kwan ben na fa so a hunu se wewu bacho me yare after the all night na ye dey call Session Crusade no ena me yare nti me wu Sunday na moko Session mo bo afori akọ Session Crusade no me da hospital ho ena nurse for name na mo disisi me so first one call second one the third one no ena ansa na mo je free mu ekọ nsuo no nti me tiam friend nurse ni no by no say no it's not possible ena or disconnect nti ho no many so started say chini me nti me die na me da ho na me hu say ma sorry abusianfo nyame nyansa mu this time enche no wa banti seseye no abefa yi mu bi no de ne kɔ titie ni yi ti asɛm wo kan yi ti ni o na danchi wanka se mihunu yanka yeni ayeba asafu imu no hospital no yare na obewu sei edi nsuo akini so nsuo no kɔ second one kɔ third one na mo gya no emomu firi no mu kɔ nsuo no nso nye saa na te edi nsuo si so mo gya nkɔ no fe doctor nurse for example pamche o mo mehwe o me mogya no mo mfiri me mu kɔ nsuo no na e ba na e be stop no na ni su chini no ano na okɔ wa hunu wuo bo abra boye o koi nti me hu say ma sorry nti me sorry hunu say wa sorry o body no me hu say me sorry na me nim say e body nti me sorry na me hu say me baako eda ho na ose me pa nti me hu say ye me na me sanda ho no but adwen bi amma me tim say e ye owuo nti me started say me hwehwe around ahwe nipa na omo wo ho no nti me started say me hwe na na mframa kese bi ebe hwim me nti e hwim me no first na ye dru kwan bi so na nkrofo bi eto ekunkum abo ne mu ye du ba omo to ne te say de omo to chalk emu ye hama omo no omo ye TikTok e no mete so omo si demons na ba nti me so bibia ye bibia na matwe me ho afri nipa mu all the time na mate me ho nti ye kwa America na me se me de mintimi nti me san machi na demons no ebe hange mo be so me mu nti ho no me ye te sa akla mo na ya wo no na ye te se baby nti omo started so omo torment me na omo de me butu ho ti omo de me butu ho no e no mo bie mi ti first one ha say te say koto bo de wa ye bie koto bo no ti omo bie no omo say oh o wa asase so no na asase ne ye fe
nanso when we are she was so ti me te sa no me yam him na say eh me ma wu ti me ka ma wu no e no mo so me mu ade wo yete sa akola to mo de me hwe wonum e na omo san de me hwe ho te say u buja how a wo pese u buja wo de ahoden to mo de me bo hoden na me tiem Jesus save me ti me bo Jesus ni dia no mo torture me Tefena me sure say me bo Jesus ntina me kan me tim say Daddy Jesus me straw ma me second chance me straw ma me second chance ntina me sufri me mu na e ho na nam say yo kra me ntino ye ye wade a e kan say wa asasi so nti almost started so more torture me to bo ase what they say wo the body no da hospital ho oso sorry no na ohwehwe dem mo no we said body back da ho na afi on hwe dem mo body back no hwe dem mo obi ani ho ne mframa kesie bi hwim no ne de ne ko ba bi a kunkuma bo ye toto kunkuma bo akakraka bo ba kakraka beto omo to nti sai da bre ayi bi mo banfo bi ni kuta omo matoma ho no odro yi ndi abusiafo ni pewu na you demons omo na hayen wani we nhu omo beti wu a na be hu omo ho no waduro ye wu ene waye baby wo omo nsem omo ye giant ena omo ye spirit ena se wawu nti wu a ye boro wa unhu bie wo ye do hwe fom a ye wo de unhu bie spirit na ye boro no o se e kan pa che ne se de asasi so bi boro what spirit na ye boro no na ye boro a e kan pa te se as a che ne se obi bo wa asasi so body no at the hospital ho spirit na ye boro no de hwe fom demons sie ni o sister we de unu ya koi nti eho no na misro se mebo din Jesus ne because me ka Jesus na omo torture me more ti na misro nti me start say me ka wo me tim say Jesus because normally ya me bomb am say daddy Jesus misro me mo bona ma me second chance na misu free me mu because me nim say ba bia madru no madru achiri because mama hu say mawu ti ho na mframa bi esam be hwi me free baby a omo torture me no nti omo de me ko di lie bi so na lie ni me duru ho na na de handcuff egu me nsechi nti ye de handcuff ni gu me nsa na ye jeje nkrofo ye ma wo hwe from your childhood bone a waye enema a waye ebe pin se udi gina hoyi nti ho no me start say me su eno so na me su free me mu because me nim se baby a maduru ni de ma pem ogiphobia ni ho nti so for me yi be free na maka kakra enti first one no me ba o ye time ni nti ye be na toa so top RTV nti wo benya no full ye time ni nti ye be na yi be free wapa nti yi film na yenko nti first one no meka no say enye ho no mo start but the medical hu ye no na ye young girl bi a o she atare na etra ne kotodwa e guidance ne nsa wasen me de e hye mi atare ne konso basoro me ba we ye wakodi line so a ye judge nipa a ye de handcuff egu ne nsa onachi na line na odi so a ye judge nipa no na okay koi nti first one no na o mama na hwe ne video ni nyina awie nti de o mo kan say o say na ge ne sha asmade o hye chain e na obo watch no share ring e na oduru no so na o say ontimi mfa saade we enko aheman no mu na ade a yetietia so wa ha no god na o mutietia so wa heaven no e na ne ma ye de aye ye hu fi na ye sorry aye si nyame de on check we na mimi nyame de me check we nyina na se mo ko US a mo nim US dressing mo nim sa wo ho nti mo ko a mo pa ade e be kata mo hu nyina enso se me ma de e sorry a o mo nim se o mo ba kuro bi so o mo nim se heaven dressing say na tie mo ye mo bibia basa enti lady ne start say osu na o pa cho say erade me stro ma me second chance osu ye enso ye ka che ne say depart ye ka depart na ya ye di line so no et said ya soldiers na ma e de agu nipadua num ti na ye tiem ti omo ma ne koye me ba sofo no so ye duru no so no ye sofo papa nanso wanye ono ankasa ne kra nkwaje ho adwuma ye oye ma nkrofo na ahomaso ba ni mu nti papa ne ka se me ma rade
adoma chede me na me de ma owu sorry me na me de ma na me de ma wa interest wo access to me ma hiniem e wo sa wonya wo kra nkwaje ho adwuma enti o kan ye sofo ni suye na me se awade ma wu na sofo mpo e na ye judge na me de go minim ne mitime ye na je se me da me nkobi enti me start se me suye e na oba woman bi so e ya ba time ti me kan ho oba woman bi so na what ne ba ne ye stubborn na otia akla ni akla ni ntie enti otia ne de abufuo be wura akla ni mu na ono ma me na wu abeka ye ho enti o try to say how about time mokasa no mokasa basa say we de nyame ncheke enso ono asefrawade de o cheke ye kasa nyina enti ano so moka depart na ono so koy so no so ye ka depart ono so koy enti me di line so na me su ye na papa bi baaye the one na me su no to buy no say na okra wa asase su yi wana na ye wo hwefo nti o ka anya wo na abekre say me papa na ye me hwefo na aso mesi na ye me hwefo ubehu ane say wodru wo hwefo ne nchen enti already now all night na me mba sorry but all night o man na ma flash back because me won krofo bi o motata me say na me mba sorry na me enti o man ma be flash say bi o mbehu say me ba sorry me feel say me ye o mo enti me ba all night no na me ba me decide say free no call this side and I metna kwa ya na bi mu padam for no be ya dam for be wi achi na ye nsem be enti me yesa no this time metna sa side no me hu ya na say papa ne de me aduru ho na ye ba na wo shatari sofo shatari blue black ye de wan ba hu ni ya ni say ye de wan ba dem ha pachai na ye de wan kotra ye de wan ko gina ba bi a wote o de me agina ba bi a all night ne me ba ya metna ya me say free no call ha na metna no enti ye duru ho no e na obisa wo say me ba na unima ba ye e na wo say papa first ne dia na minim no na say dia minim no time ope e na oba sorry afimu nyina kwase da sorry wa ba me nsa e wo ma na wa flash back opa na opa no mo ye ne niam basa nti ho ne de miyem hye because na would nim say ye judge me na wo na ye the last person na obetimi asave me nti me reho na ye me ja am say eh so what we no sorry o do ye say ye fake nti what them start say me soon Mati, ye rifi la ne so. Ye hunu se we Kristo ni papa. Ye nifi la na ye jeje no so na badema. Ni ese wan wo hwefo na de odi ni nche no odi ni firi ono ban. Na obi zam se me ba. Na woni mi awura yi. Na wo ye oba. Na am se no first de no ye say this year oba so the 4. Oya no abe flash. Oya no abe flash. Ase wo ye me o de flash ha flash ha say ana ye de na begina manim ana ono na dwe ni se obi a ba bi a woduro no a ope nkwaje a mi mom be defend no mi mom na mi kanigum e de so fo je papa obi a ba bi a maduro yi kasa bi mami a asema ozo ka no ye na mo start here dey enti hono me bufu ye bufu ne ba e ba ti se wisie abufu ne ba obufu wan obufu wan me bufu wo enti abufu ne ba e ba ti se wisie no muntie ene be wura me mu enti abufu no me sorry ye me yesa me sorry efra konwa no so na makọ na so boache o ye fake ti me ye na magnet bi twemete na konwa no so na e tweme na me pese me sorry ti leader bi so me mu o evangelism online na metif no o manim to so me mu no na efie me wa manya ade bi a menya ahoho a meti aduane gum na wa serve o serve ye di wo dining table ti me usa ade na ba mani so na em se me fa hye leader ni tim na onja me na me nko enti leader na me dwe ya no so hu ye na oja me mu na me koda dino gate na ewo ho no ti me wona me hu se woman bi wa ba na o se ma me ofi bre ho ase na papa ne ma ye mfa odinka ate asefo no ho na me so mitimi ya me de kakra nti na o kan ye no na me di na chi no me sorry no so nim bibi ko sofo no na ne buafo se papa na ne buafo na ne yire de onhu ye enti me nko ba bia instrumentalist for no wono na kwan bi da hosi puppet ne so me nko mini na me mbrasro me nko mraso na ma mini hu obeka se hwan na ye sa ba isem no obeba na me nka me nsem nyina nkyero no ti me ye sa na sofo ma me se na hwan na ye sa ba isem no e na obae to obae na me se o se o mawura e ye wa am se ma me ye me o no se na dan am se ma me ye awe no so o me ye awe na nkade me ko owom ni bi na
I won into a smile on Mrs. Richardson, but a small woman being a draw puppet in a so it is a tabia bitters. No, she good it to kids to have been or the man. Now it is a touchlight. If you show me move from it so now and then me won't run to say small baby nowadays channel and a good from not a jenny. Until a jenny a pet and I'm saying she me free. Baby I want no madam call D line so me drone am say rade say dem awu. Because na me nim say what say me one. Share that shows my papa. Neka amen. Ebusia for serious. Ho come for any ho. Twaso. Nti odi mi be D line so. And I started some more judging to suffer me free line so. To me the line is one a dozen to me the line is some more judging crow for now me chairman me could line so no. Me chairman is machina obi any ho. And Tianchana me who send you pet to bat certain who no to say flower a wuna atia airbano. Or moba no more bedi machi or moba no more bedi machi within a short time no. Nani per woo a bit dimachino. Oh but only a full stop and I continue yamshina who say yamenko and I saw my and Tihono papa ne buy and osebra na me sure dear. Ti obaye no or yes or chama the first na me bokro no. Ti obi a video ne chere me. Ti me share na mini broni bi na te. Na sa ono na suma broni ni se o mesi gab na no se be ya menye bone. Enti ska bia me pe bia no broni ne de mame. Na but me naturally every 19th they o mame 20 million or the mattress for you a brochure ba me na me ton ba ko bia 1,000 or misa miska blenders na niam bebre. And so ma say ko wia ni sika e won the bottom. Ti nyame ya nti o hwe na me yiska no. Me ya so me buy broni ni baby sam say say ni sika me 50 cedi na Wednesday ade e beche ama me de abe flash ya sorry ha say ma ba sorry say be bimbe hu say ma ba ti me yi no e na broni ni baby sam me say ase sika na nso e na me say otrofo ma say ka kire ne say e bia ye de atofo wo e bia afa me kire ne ne ma ye diska no enti e ho na nyame start say osu ye we eye me ba ya na me pese e kai ye hwe Osi okodi line so no baby aye judge nipa no odi su no hwe na chi na obi ani ho be seconds ya osan hwe na chi bio no na nipa tete ba te se flowers ya awu no ebedi na chi o ma na ni su hwe nipa tententente na di na chi a wo mawu enipa ewu papa bisira wo Sambre ya utia si na amatumi aye bibi o jai bone ye ni pe wu ankasa wose na chi na fe de ase dot o mawu ten no mdi na chi ye wo ba bi o ho na de e fe ni se ose ye jeje wo no na video si ho na ye kire wo se ohu de we enti wa untimi ka se ohu ana ye owia de na ye kire se owia de ye se owia do you think so? Ye chira picture na dawa uwian. Kwame ntie oba. Me twitwa so. Enti asori ha bi mo ha. Woman bi broni de 40 feet container force bill ebre me say menton na me fan starting my new life. Enti first time no sister bi watawa me nim force bill mu nti ono na me invite ne ma ne ko ja me ne ma ne ba Togo. E no ko ja me Togo honom. Nti ye buy no na woman ne person ka me man ne ma ne bi nton ba me so me ka kire no say resurrection bi mu kasa oben wa so do e be wi akire na ye nsem bebre nti me man ne mben me man ne ma ne bi so nton ba me kan ne ma na nso ho na me san ko ka kire man bi say woman ne frefrem na me man ne ma ne bi nton sa time no na woman ne wa ho kire ma o de bi mu ka ye gu nani ma ase na o blame nyame nti nyame hyeda ma ne bebe me say be yanka true that no be nyame ne ma ne bi aton enso atimodi nti mama no nti one started say osu ti osambe bie kire me lady bia wa evangelism no obey me ne dai ta mo so na o share me na lady ne na me ne ntem nhyeda anya fan ti o share me afa na ma fe no e na me call no me kwana ne ma me yare ono so niema nko yie afa wa ye basa e no chem se ne dan so ta ma so nti ye ba be ye beje ti me promise ne se me de be ma na me am ne call bank ko yi dan ni sika ne de ma no ti ye ye no e na me kai ho na ade na be ba ti se wisie e na be wura me tim se me refuse again wa ye me say na makai se ye kokuma se crusade obi man bi be ka chere me se oni nkrofo bi ka me ho asem me so me te ye no na aye me enti tama me ye na doye no e na sa ye awo no e ba me mu enti ho no me yi 2 million e free scan so
sana ge ni blame nyame na ne ra ho oni obi aka nyame ho nto obisa nyame se nyame nti wonni me papa de me ye nti wonhu ana ti na Awurade pese onnam me so na ofan hye ni de animonyam enso me yi 2 million free scan so nti hoso started say osu na lady no obefa me call hospital no so o wa chi mota e fe ne se wa opema se meta akọ no ho ono so me kọ no ho a de bi obi service de bi obi scam nti na fa ye me so ye bayifo nti me yesa me kọ a me mani ska bi me kọ no so fi de be di kra ye ni bio na me se wa me so de me di kra me no so me nim se na de nyame na ma wo ba na me so de nyame bia na wa ma me hwe video no nti me kọ ye na lady ne ma e di gari eno so eye nyame ya se timodin ne Mr. Tishia ne wo he na fe osu o se nya sana na wote ti obi e me nkla brem se me hye ti me hye ye no na me nkla brem me grandmother mama aduane e na nkrofo bi omo ne omo mate kom de nkla nti me ko fa ma aduane no e de ma nkla no omo ye 4 no mu di no eni gi e wa akoma no mu a me ye me nsa style bi e me de omo ye nyina ne e wo be 9 to 10 years na mani agya me de aduane ne ma nkla no e ho na ye nyame fe na nam bi de aduane so ye fish ti na mani wo pa enso no me de ma omudi ye me we na me fa ti tomatoes ka kase de sensuo e na me de ma we no ma na we di ama we eno pe na ya de ye nyame fe nti e ho so ho na de manager kakra e na o se me nhye nti o ka sa me nhye no e na o de me call asori bi mu nti asori no do na bi mu anwa mesh omo akeka ne so omo ntare tight omo hu omo body but omo ti ho decent omo tie sofo no e na o se hye me ma free say me wa ha o na so me Awurade ma free ha dada first start say osu na o de me ba fie ha nti ye duru ha say no e na o se me nhye nti me hye no na di pa ne nam basa e na o se hye time bi mo de beba nti bi mo ba o start market angel no start market 6:30 and o market 8 o'clock nti wo ba before 8 o'clock wa ma sorry nti bi mo start say Semono if you had any AK say your child sorry I see 8 the 8:30 8:5 oh am I sorry we are absent there was the bonobo until 8 o'clock no e pa ho a wa am sorry meba the tie ni say the ehu ni say video ni si ho ni emia so a na the wuye nyina e kire wankasa enti we hu ko ka say no ana yes adini si ho na e twa kire wo na eyo abusuafo ehu the ehu ni say wu a eno anu no wo baka say da bere wo enso twa de ofa mu na yesi ye de na ba ha na yanso late ye ne nam kwai nti ye bai na bi mu ne nam bi mu nam ha bi mu nya adwuma ye for but omo tena se no ma sorry no se hwe me mako mpanyimfo bi officer omo respect enso me de omo ba me fie a omo mume omo ye ne omo pe basa ampa so akire na bi mu o preach so fu preach na bi mu use phone aha na bi mu ye call e bi mu ye ne ma bebre enti osan kire e na o se me nhwe na ma bi mu ntare afete omo to the sense wo hu ne to ne shape enti se be ma te ho a na wadwene se menya nka me de me kote a show ba ya se enti already no one na boy jama ya wie tie ya me ka someone mbaka se me dia grow like father like son son ye ti ye ka sem no plain son ye ti nya be ne be yi bia kotie no de ahye na yinum sa be pepe no kan hey oba wo hu dressing no wo hu de eyi obi adwen mo ba sorry a yo didi pray for free sam sansem nyina ye jo papa na de na kodo me kan kire wo ba no shata de ne taiche wo be mate ho a e ka ne nko na nka hyem sa na tie wo de nhwe yie mo a mo hye chantade fi bi ba specially mo a mo sasasa wa no mo make na me mate se mi fani agro aha nti be ma ne te ho a nti otimi mema be 5 no mo nyina adwen woni papa akono nti ete se enwutie ekọ na akosi ge ba akono so mo nyina ne ge na ebu adwaman nti adwaman mo na ekoso ba ye fi se je se ye ne be ma da ansa na ye ne nipa na badwaman hunhumu no ye ne na bo adwaman nti na o se ye nwe na asem ho anopa ene awia afa obi ye yade a
was saying fan chenny pan free a kumum na yen dono and say canana or no radia bonia or the chair na the okay ono ye bone or the chair no was gia batano ho na wadoye na ye bisani bibia no de amaye enso ye nua ye ade a na ya twe ye ho sa ye twe ye ho a ya na osu na okere me se me nhwe timihwe na demons mugiragiragirana nipa achi nipa binom a omo nim se demons giragirana omo achi minimum ento okere ye no and also mention ade enti se wo kwa na omo ya ade a demons ne ema ne sign na omo gina wachi na omo jampi say ye ma wo sign se hwe nipa we okọ enti mu nchesi no enti ye di wachi a ye ba ne abeja ade a ebe provoke you come so me to asem ye mashipa makoma ha me enti wo yesa me hu a na me so ma start say me dream bibi na ma start adwen sa adwen na ye dream wo ye team no wo dream pe onu hu eni kwa say ye dream bibi bone e ma ye nua eni kwa say ye judge no say sofo bo achi onye papa so onye papa o say onu awurade e na ebe judge no na nye wu nipa enti already no wa dika judge wa judge ne dada enti o che na demons ne ko se papa mo de ntokwa e na o ka bibi say ye sora ye say ya sorry odo ni ya sorry asori no enye ha o na asori ne ye me ne wo e na ye ya sorry no enti se odo ni ye mu a se odo ni asori ha enya Sunday mu but eye me ne wo e na odo eni ye mu enti Lucifer eye adwuma na demons o mutimi de o nsaka obi na oye se ya na wachia na stroke achi nipa no o mo de o nsaka obi sisi nti o mo che yare all because say ya makwan na because say obufu a na kwan abeda wo ho enti be hu say watie nua bi na so say sorry o kan sorry no eni a o de be hye wo no o kro be nu hu say o kan say sorry enti ye gina ye ko hell no so no na ma na dodo na ye ko hell but mema de mienu pe na me hu say o mo ko hell eno so be ma ba ko de na ye perfume ɛda no me kan saa same way kyerɛ wo sɛ maame no so kɔ heaven no ɔka sɛ wawu mma wɔ hɔ na yɛ ne yɛ sɛ ɛma wɛi ɛna wabɛ repeat deɛ wɔ ha yi o ɛma yo enti ye wo mo a omo tank ofu ani tie ye di na tie koi kwa kafra ko ye wo mo a Lucy demon ni didi omo gi a ye smile ye say operate nipa we na wakọ na wabeye ne ho style bi nti oye a wusu hu a ofi say ye nipa ni suban e na ade a opepa ye nipa mienu o maka mo ho abom ti de meka ya aware for mo hwe mo ho su ye because mo ye mo bompe na nani abre na nani asoja on pese obehu say enamfo mienu nam on pese obehu say group maka mo ho abom a mo nam na abegina nipa na chi to yesa not the confusion say o feel like o chere ne ho o feel like what to say but doni pa no to say ne o tie bi o pa obi asema don it say de o tie enkai ni mistakes na o pese ni kwan say I say ade ne start free akomam na what start dwi ni pa no ho nti o chere me nkrofo bi a o mo pese o mo mebisa masem bi na eyem tokwa na o mo de ba na o se demons na ejeje o mo chi na yesa na ma me mfi o mo na ye enye omo fault nti so obi ye wade a hu se enye nipa no but ade edi na chi na operating no e na ama na ye wo saade nti wan hwe obeka se nipa ne na eni suban so na enye nipa na e na hoso yo say ye yinu na papa no church na ba na o church said ye nipa ti na o si bebre ho a omo ye bibia abaka say ye wo mo anya wo mo a eye demon na ye fa ni mu ndi ubeka so no na ubu ofu no untimi mfa nche no ndi abusuafo ye seremo aha o se nwini se nipa wei o ye bonefo ama dabi na o ye baifo because na me nana if say me nana ye baifo we ye baifo we na tell you aye no onko heaven we kra de onye Kristo ni sister we otiam na so mebo no papa o sisa nyema na mo ye no enye wo mo demon ewura mo se de ba ya mo ba hiti wo mo the moment ya ba ye sa no nyame mfa wo bone enche wo da ndibi nua no ma mo ha wo fo obi abone nche last week me kan yo go ye hu say we prayer for na ya soma demon be 5 10 50 e woni pa ba ko se ye ntomenti wa ko se unyame som e beba fom
enti se wo na wo ya evangelism ni a e wo se yen choose obi wo evangelism ni no ma na koma ono de wa ma ne ho kwa because wo fu pe wo hu se kwan e beda nipa ne nchen ti e beto chawa to se evangelism group no wo be free me ye number 1 na so for o chere se ma ye complaining ye complaining e ha no o feel me ye number 1 de bia obi aye me bibi bia obi aye me bibi na we wati me eh we ya de pa wa sorry ha na Lucifer suma demons be 40 mon ko tete na ne gidie mra fom no nya sorry wo wa ha no atamani mu a onyame beje wo come on nti omo be torment we demons no minimum obi every point yenim se opekasa yenim se what to say e no se honhon konkro na ba no se ba kokra ni wo mu a because e 9 nti se 9 no ba ko free wo mu a e yodo ojo abogichori ayamye papaye nti sa su no ekosi 9 se ba kokra free mu a untimi nko heaven no chere kwana ye fa so aye mpai bo entimi nru nanim no se hwe timi hwe ye timi bo mpai na obi ayere no ho timi se nipa ne mpai ne kotia ti se wisie no ai was on answer drew where was on answer no obi aba no aba o se love me se asumasi di ode aye me ono na ye madam funti asumasi di ode aye me me fa nche no nti me ka nipa ne ho asem kire love no me wie no no so atan nipa no na kwan abeda me mom me ho because e was enka obi ka o kire se obi ka obi ho asem a entan nipa no na mom dima omumi no se ewade won konkrum monwra o namfa odo emra omum because aye hon konkrum adoma chede enti the moment obi ka obi ho asem na ha woni pa ne beba no wo hu se eye ntokwa obewi no watan nipa no so ampa nti eno na ya ade no so makwan ebeda ye ho na osan e kire me another one yes sir ya ba ye to no ma yes sir no se hye na ebi mu sa nyeso omudi yi nyame ayo but omudi yi omunua no mahi enti o mayire no ho obu ni pa osa oyese but enso nyame animonyam na mom odi yi ni nua ba omo a omudi omo sefra komanum na omudi da nyame ase no ekotia ti se nrusie no na odi yi nyame a efi se nyame waye bia ma no enti all kan nyina so no na osu papa ma mentwa so enti odi me ko ye ko bro ahafo ye ba no na me ni broni ni na ko ye enti ye ba no na me yese me overtaking and a track car bi so ye overtaking wo so na track kese pa nti komo kam ya hye track na ti wa me hu se me car na ye ti se nkla car na omudidi agro no e na opia a free track na se opia na okagu masum se kasa na dada nine way me dem mate ti okasa no ena broni ni demon na ejina broni na chi no ohurihuri o kire me se on pressure me on kan kire me se me nyere me ho nti me yere me ho na me so me ti aso akọ chesi nkrofo no ene eso fo me se me Kristo ni na de me de ye omo ti me di na tena fe osu se ono na ayi me afiri owuo num na nti ho na ma me hu se eyo ono no kire me wo school mu ha we ne de me nka but o kire me ne ma o ye ma me ena o se me nhwe pan o fa so ma me didi ana nipa bi nti ase enso de bi o ma me nyeska de bi o ma me ne me hwehwe no me nsaka ya na o ye se be ya me so nka me bro afoforo enso no ya me ya na makai ne ma ye bia ma we ewi a kire no mo begu mani ma ase ewi a kire no o mo di matem ewi a kire nti all the time ya o Lucifer demon ne ka e kai o na wa kai se we kra me ye papa we ma na say no bedwe enti sa de a menye nti ye sa na kwan abeda wo ho enti o kire me no o kire o ka kire me se me hu se odomi ana eye ye be mo awie ye hwe na me nka ni hwe osi ye sa nyina se ye di yi obi ayi ye sa nkofo be peye enti se nka o sa ne papa pa dia nka bo se kosa se wisi ne koda di ho wo susu de mashata de mono we na ta de bia do de ba no nye papa na obu no mu o de kire no abusuafo ye hwe yi se de ye bia no papa hwe yi ena wo se ka otim a o ko ba bia oba ka ba ku be san ho anko mu pia na articulator ase ena ohunu se ne ka na otim na ese chobi ka na nyame de ne nsa ye se ya no di ni free ka na se said ye be me kan se ka na condemn but onu de hwe anya no ana hwe eye ana o se ono no ana nyame ka chen se enkasa cool enkasa
na demon say kai de wa ye on kasa ko didi na tem ko yiye no no nusu dimni ka ko chesi no so oye no papa na awurade isu o se me na mayi wa firi mu hwe se wo ye nipa no de abusuafo drama bi crochet ne ne ayi bi na awurade mani nya sika na o kire ne se on se me dog yo obewie ewa papa na ye ma no nwie ye be na to aso ati bi di ka di twa to catch me hono ne kasa ba from ti hono afi ma hu se ma free danger mu na o se unhu se me do ofi Satam de mo say de la no afrim ye kasa hu say de utire yeye desa bachai na fe ukoma aba from makoma aba from ti o ka se unhu se me do he no o kasa aboko no so ti unhu se me do ti o ka ye no I felt the love me hu se ne do no obia no me se ono da na ochre me hawa eniguase a omo hihye se eba na wayi me afrim omo timi plan na ono ade ntem tete aba omo ntem to chechre me nemo bebre e no sinti unhu se me do ti me kan me tim se ai minim se odome na okasa bia na sem bia obeka bia no oyi quotation onka quotation be gina asem na asem oka je se a me de beba awie no se ne mane de American no omunim dada no ma ye ready say na ya rapture need take place because rapture be take place at any moment enye chena enye so nam kwa so ba adru epona no na so take place at ne ma hotefo no they are ready na wo so why you ready ana nti oka say ne ma ne de omo te say ma na omo kohia ayefukru no na bi mu de omo kania kerosene se debe gumu no na bi ajimifo ne de the seven virgin ajimifo ne de omanfa we na ayefukru ne ba ya nsana omo kwa akohwehwe no nti oka na asem we e wo bible no mu e na o say ai nti oyi quotation ne ma me e na o say ai ewo but ne ma ne de omo ya aware nti na hospital oka say odome no na mani age afi na me mpese me free ni nche biem. Oh Jesus. Enti o started say menko. Eno yi me na natural. Me na na so me pema me na sem one thing about me po bi asem a enfa won say obeka say but just say me twe me ho. Ma won say ma me aye me so ye baifo but me pena sem me mane ni ska bi a week. Eno o kire me say me nhye. Me hwe na me na na mpaye oboy na kotia ti say mwisie no ma me ni so a osu no eno o kire me say ma me wenti ena me say ma wakwa asase so nipa na me fi so ye baifo no ni a me fi say onye no sa ono na esu nti oye na ma me na ka say e wade say we si di ma o say o say wade adru me so say wo ye ma obo obi di ena o start so tena se na wa sorry ena o say me nhye wo tie mi na nampa ye enti me nko na me say me nko na o say me nko because minim say me kwa me nya obi ma ne ndom biem ti no na fe na me mpese me ko ena me hu ya ne say me ne ate na me da ni padua enti me ne te ya no ena esan kagu so ho na makoma na ebo ti me hu say mi radie bi mu te say o hyempaboa na onkoma how wo force so de wo ho ewura mu no nti ade ne scratch ma beti ha say ena mi wura mtimi hye mu te say wa hye watawe na afi wa hu say eye wo de ya no ena afi mani start say ete ena mi hu say ma ba ni padua no enti na chese obewura ni padua no obewura ni padua mti afi ase wo hye mpaboa owura mu sei na etwi na beti na afi owura mu no hu say wa ye fit e wo ni padua no ena wo di gina hoyi ena o se me nko na o ka me ho to o church me niam bi ebeba attack bi ebeba but eba men try and the first one is your office ena o ka kire me say me nko back e me pani panacho nti me buy na me no security no me buy na mtan be ye ne fine na me started say me na obey madam for na so akire ho me ba be ka no mo mpese meka nti lady bi so na o hwe me style bi na me bi say madam ma ye bibia no so ne bufu ye o started so o ka kire nkofo ade o kire me say obi ya ade ma ye complain mo obi ba ye nko nipa ne ho straight na ye nka no nti me pale di na chiwa no mfi me nti me ja no ho na me be hu na me ba sorry ha na me ko ha again na me say me sorry fa chem na me started say me cassette mu de so ha na o sere ansa na makoma eto me yam yo and ewuo no ohwe no di be sen e wo me papa ho how many hours
Sunday now mobile for economy. Minim sa me who say because now my emre. Intina me who she but minim sa me one day and me will Sunday and I dare change Monday. But one thing is so one more beer mammy nipeduane ho till say me sorry yeah. Mo bia man ho e hospital ho. Afe me sorry na me nante te sa akla mo na afe na osua nante. O sorry na ntimi nante. Na me ntimi nante na manum nyina ye kro ntimi me ko fie no ba ho na me da. And also sorry me feel say me yare nti o de be che me. Also sorry e ye movie anka wa share wi. Nti o kira me say me kan Bible no afe me bie no me hu ba bia ma bie nti me start say me su and me pa na che say me sre no on fa nche me. Na also o che me dia on fa we su nche me. Ta fe say me TV kura me ntimi nso bie me slow. You we dey o na wakwa aba. O na wakwa aba. E da Yesu asese nyame ma no o ka se nyina me call se wios no me se me ba fo nyame ma no. That is o ka sa si nyame ma no di o ma ye prepare. Se rapture take place o be ko bi nyame ma no. Na wa prepare. Enfa ni agro. Enne rapture line end time. Enfa ni agro. Oba tuyefo. Yes, oh, dear mechanic say, oh, I have me dini pebi a chin come jaya sorry. Me dini pebi ne ye be o muye, but say wua, nyame on cassa nipa wish or bufontino or judge, beg judge, said there will cassa etiana or baby na ladies be so when a hobene, no see a cacasa fee, yes, right, I sing Yame on check a dressing way, Yame on check, but so you Christo nipa, as I won't conclude to more. Now, sha, the albels are dear way, and until the mecha show be honest, say, Yama, you no, na yet no, and yet easy. Me buy say, me won't phobia. Me who ya no na me no more misunderstanding be me who more me twam we a na wasan akyerɛ me sɛ ade na manka sɛ ɔmo na ɛyɛ me gya me so sɛ so de akyerɛ me nti we de fa kyerɛ me na ɛnyɛ easy sɛ wobɛyɛ wo nua de pa na wotim sɛ de ɔde ayɛ wi ka de we de me fa nkyɛ no nanso papa we nti fi nyame anim na fa kyerɛ no nti obia ma ho konkron adom akyerɛ de no ebi mra wo mu amen Entre yensa sorry tell yensa enye yize se okoba o osine ne nana me ha me kan ni gum ti so fo boachi me kan ni gum no oti ne bu afumi se obi a me magoduru hell gate ni e de maba ha se kabi ma me a waka magum ibu afumi so fo boachi kro ye papa na papa ne kasa kire me no o se me ba papa no de ba buza me se me ba we were oba na oba soro a no no so bu afu me ka nipa gum me ka na ntie me ka ogum na wa pai so for what you fake so for what you fake what is so chiri what be fake me ka sam choda utia me ka ogum sa na me la na ti bi o me to try bi o so me ka ogum tie mi o e kokokwa ahia na edo baba bi same na de feni se wa kire yen tadi shem sister ya na me ka kire mo haye e ba sa be ma ne ti ho na wo sa na one wo da because atade na kikire wo ye ne ho akono yesu si o ye se nya na one wo da na ne nema ne hye wanem nso unim ndi me serew mo ba ha madawo ma mo susu pimpa mo ntade ma ne kikire mo tododo na mo haye Macau, also would dress ya shiny ye. Baku say me who said me tears and TV so work about now where moi was in this year. Quay, where you work out, no nami and them. A dangerous soul. And not to see a bar near Nam, Yan Oba, John saw the no one called John saw. On Monsieur Kaka, over Tracy and no, or see a coin in a cassia be anymore. You're quite a respect man. And she a bah yen namsa. I have been for no yen namsa. Who aimless. Ye master in 8. No about 8. Why late? Munshe sa dini nanso. Na die huni se mamu maye nyansa ne kwa. Ye ko gina wa. Obi nkemi maye depart. Unu papa na no ka depart no. Unu papa na oba. Papa na no ka depart. Free akono unu
but ono no your hini bi na ba bia na ye gina no dan bi anywhere to say wiem ha enti hono da your hini na unhu ni ye but nipa na oka depart ono no ye angel na oka depart na na abefa do ko hell no na mo ye the obu attain de all judge ne de ono your hini na ono no ntimi nhwe no Jesus and am I like ten no bia ko ba bia o hini wo abusuafo mesremu ye abusuafo nuanom mama bufu obi ebe hye ase wakoma obi be ya dibi cheche tugu mua no hweye sum nyame ye tie de wakan na enipa ewu papa ebi a na ejira ha na kira obeko na rapture ne de se ne mana ai ready mesremu eniema 5 6 aye hyen ode beko ari tv no atoro bo ase aka ni nyina ntie bebo wa ari tv se ne be ya Ghana ni wiase nyina beti se